Shwmae, a chroeso I uned 23 rhan 2 o'r cwrs sylfaen. Welcome to Unit 23, Part 2 of the Foundation course. Dyn ni'n mynd I ddefnyddio ffurf amodol y ferf gallu. We're going to use the verb gallu, to be able to, in the conditional tense. I could. Cofiwch wrth I ni fynd trwy'r drilio, I beidio ag edrych ar eich cwrs lyfr. Please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercises. Nawr, gadewch I ni ddechrau gyda brawddegau cadarnhaol. Let's start with positive statements. A chofiwch fod gwrthrych y ferf yn treiglon feddal. Remember that the object of the verb follows the soft mutation. Gallwn ni redeg marathon. Gallwn ni redeg marathon. I could run a marathon. Gallwn ni redeg marathon. Gallai fe redeg marathon. Gallai fe redeg marathon. He could run a marathon. Gallai fe redeg marathon. Gallen ni redeg marathon. Gallen ni redeg marathon. We could run a marathon. Gallen ni redeg marathon. Gallen nhw redeg marathon. Gallen nhw redeg marathon. They could run a marathon. Gallen nhw redeg marathon. Da iawn. Nawr gadewch I ni edrych ar brawddegau negyddol, negative statements. A chofiwch bod brawddegau negyddol yn treiglo. Negative statements mutate. In this case, they follow the soft mutation. Allwn ni ddim newid olwyn. Allwn ni ddim newid olwyn. I couldn't change a wheel. Allwn ni ddim newid olwyn. Allai fe ddim newid olwyn. Allai fe ddim newid olwyn. He couldn't change a wheel. Allai fe ddim newid olwyn. Allen ni ddim newid olwyn. Allen ni ddim newid olwyn. We couldn't change a wheel. Allen ni ddim newid olwyn. Allen nhw ddim newid olwyn. Allen nhw ddim newid olwyn. They couldn't change a wheel.
Allen nhw ddim newid olwyn. Da iawn. A nawr, dyn ni'n mynd i ofyn cwestiwn ac ymateb yn gadarnhaol ac yn negyddol. We're going to ask some questions and give the positive and negative responses. Allech chi gyrraedd yn gynnar? Allech chi gyrraedd yn gynnar? Could you arrive early? Allech chi gyrraedd yn gynnar? Ar ateb, pan ydych chi'n ateb ar ran mwy nag un, when you're answering on behalf of more than one, the plural response. Gallen. Gallen. Na allen. Na allen. Allet ti gyrraedd yn gynnar? Allet ti gyrraedd yn gynnar? Could you arrive early? Allet ti gyrraedd yn gynnar? Ar ateb? Gallwn. Gallwn. Na allwn. Na allwn. Allai hi gyrraedd yn gynnar? Allai hi gyrraedd yn gynnar? Could she arrive early? Allai hi gyrraedd yn gynnar? Ar ateb? Gallai. Gallai. Na allai. Na allai. Allen nhw gyrraedd yn gynnar? Allen nhw gyrraedd yn gynnar? Could they arrive early? Allen nhw gyrraedd yn gynnar? Ar ateb? Gallen. Gallen. Na allen. Na allen. A dyna ni wedi dod i ddiwedd uned 23. Welai chi cyn bo hir.